Anya laki din! Nag-uumong kayo man na babae. Apay, anya ti problemam aya si Kapido. Talaga mat, manang Inga. Talaga di mamingga ti kinangiwat mo niya. Nurinugyamon ti nagngiwat, kaslasaan pa yan ngagpatingga. Anya, apay, anya kumatibibiyang mo. Biyag mo aya ti biyag ko. Ah. Ha, ipapaayan nak aya iti masapsapol ko. Tapno pakibiyangan nak. Kita manday ta. Nagadun ti imbagam manang. Talaga di kagpatingga ngagsasao. Kaskala dadaal a plaka. Ano niya? Ay, niya lagi din na ya. Apay manan, Hugo. Agsabsabat manan dagitakiday mo. Kasano saan ngagsabat na kitikiday ko? Napampanugak lang arudan iti panagtrabaho. Saan pa'y anasaya dagiti mangag ko kadagiti tattao. Apay ka di manan. Ay na Inga, kaano ay ang agpatingga ti kinalaing mo amang istorya iti padamatao? Anya? Ha? Day talagayam ti bagam. Hoy, Hugo! Apay, anya aya timbagadakan ka. Nagmalmalem kayo kano iti tersina ni Digna apada machismosa. Tay kaaruba tayo kanumanen anak ki asawa iti Amerikano ti pagis-istoryaan nyo. Ah! Wen, Hugo! Naku nami lang met, nga apay nga taakinayat day dya nga Amerikano day dya akaaruba tayaw, kat saan met anapintas. Ay, salbag ka abakbaketan. Musa ka lang arudan, nauyaw ka pailaang. Apay, panagkunam ka di kat napintas ka. Ay sus, kaslan nagkupas amaong tarupam. Inaayon mo pa'y dayta kasladram apam magim. Ay sus, inatiw na ka pa'y ni panyang abaak. Anya, kasla imbagamon anagalasak, Hugo. Katuan mo ta talaga. Kahit apay nga rod akinayat nak. Ha? Kasla kanumit di nak inaram. Ay, jak man mo. Gapo siguro at taawanin ti makitak idi asabali abalasang. Ngam uray kumano kasta tilangam. No nalinis mat ti kaunggam. Ayusin kanyak dayta. Ay ngam, saan mat? Tanagalas ti ugalim. Pati lang ah. Ay na, mabalinlaang nga ipadawat ti asawa. Impadawat kan anabayag. Anya! Manong Hugo. Nay, apayan natin ka. Apay, anya ka diti sang-sangitam. Manong, nasakit nga min tinakam ko kini Manang Inga. Ha? Apay, anya ka di manan ayati inaramid na ken kaading ka. Kasano, ininsulto na kiti kastahunay. Anya? Kinunanaan na puskol ka no ti subil ko. Na, Gaputabi sukul tinaginawan kanyak day dinanang ko. anya? Imbaga na dayta? Wen Manong, magmag na kita'y idi ayaban na. Ngam pinukawan na. Napanak ata ko naknuan niya tibagana. Ngam kas di matgayam. Ay, susabo. Alaading ka. Bayam. Pagaak ni manang mo nga Inga. Wen Manong, kat pasensya ka na. Kaputa si kati pangibagbagak iti sakit tinakam ko. Nasaya at si manang Inga. Anya, Manang Inga kung kunamkit din kanyak. Apay, naumakan kanyak. Apay, di na kun kayat nga awagan iti bakit. Iso amanang kung kunamkit din. Dayta ti paglaingam Inga. Sa bali manen tinaturong ti saom. Apay ngamin aya, anya ti parikot mau. Apay Inga, panagkunam ket napintas ka unay. Apay, panagkunamat kat laadak. Ha? Apay nga raw nga inayat na. Ay na Inga, may ibusan ti pasensya ken ka. Apay nga imbagam kinivina anapos ti subil na. Ha? Saan ka lang nga chismo sa Inga? Nauyaw ka pa'y. Kahit agpay sumangamay. Ay na Inga, pangaasim tagbaliw kan. Kita umot day tabagim ah. Ugaw, tulungan nakman. Apay ka de. Tulungan nakman amang basa iti linaon day ti asurat. Ne,
Apay, akin surat aya dita. Naggapo iti iskwilaan. Ang mga nuad da meeting, munuan niya. Ha? Ay kat basa Apay, di mo ka di ammo ti agbasa? Nakalpas ka mo ti grade 6 Wen, amok ti agbasa. Ngam jak man amo. Jak met unay makita ti basa ko ma. Anya? Wen, blur ti panagkita. Kun sabali ti rikna. Jak amo no apay kastoy ti mata. Ay nabayag ka din anarik nam dayta. Wen, ngam jak lengkas kaso. Ta ipagarup ko no gagangay laeng. Ay, tinasaya at agpa-check up ka. Ang mga no sa bali daytan. Nadamang mo ka din ti may papankin ni Manang Inga. Saan pa, Ivina? Apay ka di? Nakapsot ka nung ti panagkita nan. Ha? Wen, dayta ti bagbagada. Kasta aya. Ay kat, nasaya at ano kasta? Anya, ay sus, saan ang makakita na imbagay tao ngam nasayaat kung kunam kideng. Wala, Ivina. Tabarangin ton sana na makakita. Maksayan, ti kinachismosa na. Anya? Ay, si kababat ka Inga. Si kakadidayta na nalulita. Wen, apay, di na kun mailasin. Apay, ang nakasarukod kamutan. Ay, pasensya ka nana. Apay, ang kas kamula bakit unay di talang amaun. Nakaantipara ka, sakit nakasarukod ka. Ay na, di nakatawaan nana. Saan asinsinan ti kasasaan ko ita? Apay ka day. Saan laang asarukod day to'y? Ay niya nga rod nga'y. Baston day to'y. Agsipod ta nakapo yun ti panagkita. Anya? Ay kat kasano day tan? Ay kat kastoy nan anana. Bareng makarecover ti mata. Manang Inga. Apay ka de. Apay, anya di ibagbagam itay ijay lugan. Jak mauawatan. Nipido Adda kanumit sinikugan na. Anya? Wen, Vina. Iso nga ay na, kitaam kiday. Amangan numailawan kalaang kankwana. Mapanagnakan nyo ka didayta, manang? Wen, gaputa idi adda kami pailaang ijay sigod at trabaho mi. Amok atunggal lunch break. Maturog da ijay bakante a pwesto. Ngamin, adda bakante ijay. Iso nga ijay kami nga agap-aplag no kayat mi ti agilad. Anya? Wen, Vina. Iso ano siyak ti sika. Kitaam. Sino nga iti babae, Manang Inga? Ay na, jakon ibaga, Vina. Sikan ti makaammo amang takwa. Pido, agpaiso ka day, di imbaga ni Manang Inga. Nga niya. Nga adda ka no kadwam amat maturog ijay bakante a pwesto, ijay pakitang tangdanan nyo. Anya? Imbaga na dayta. Wen, Pido. Mas dawak mo tititadya ba kata? Nakapsut ti mata na. Nulabsen ti agsaw. Saan na makakita? Ngam ado ti ichis-chismis na. Nakita na kami nga ta. Dayta nga rod, Pido. Ay na, biliba ka talaga kini Manang Inga. Bulag, ngam chismosa. Ala, huston. Di mon ulit-ulitan nga ibaga dayta. Amangan numadaksan ka. Talagbabain ka, sika Inga. Apay aya, hugo. Awan pa'y matimbagam. Ngam ko nam amang ibabay ina. Katagpay sumot nga main. Ay na Inga, agpanunot ka man. Kasano nga ibagam nga adda sa bali ang nobya ni Pido? Kat agab-abay dapay amaturog ijay pwesto, apay makitam ka di dagita abanag. Ha? Apay Inga, no pag naam di mo makita, nga makakita ka iti ichismis mo.
Anya. Kababain day tangar aramidem Inga. Amom ka di amabalinda ka nga idarum iti day tangar aramidem. Ha? Saan aday ta aha ti kayat ko amangagken ka Inga. Ay na, inton marurudak, isubli ka kiniinang mo. Isumutlakas ta ka. Anya? Isubli na kon kininang ko, Hugo? Wan, isubli ka talaga no di ka agbalbalew Inga. Ha! Naya ba yung nagsangsangit ka, Martinga? Ni Hugo, anana. Kunana nga isubli na kon kininang ko. Gapo siguro at akastuya kaun. Ay, unay mo't daytan. Nasakit. Saan ko mo't adinawat dayto ka sa saad ko? Nga mapayalaksidan na kon ti asawa ka. Apay, aya ati kunana. Kinunana nga isubli na kon kininang ko. Ala, bayam, kasaritak to ti asawam. Wan, katagyaman ako, nana. Apay, ngayon baga may problem ti asawam kininang na. Anya, nay, asino tinakaamuam nana? Diingga imbaga na kanyak idikalman. Kat permay ti sangit na. Ay, una yun ni Inga. Pati siya nga asawa na ichismis na. Ha? Ay, nana, di yu patpatsin dagiti ibagbaga na. Awan ti imbaga kakasta. Namapay nga raw ngagsangsangay. Jakman amukin ko ana, nana. Ay, amangan ano sa bali tinagawatan na ti imbaga ken ko ana. Tikunakan ko ana, no di na baliwan tinaalas nga ugali na. Ison, ti panang isublik ken ko ana kiniinang na. Ay, nagadayo magayam. Sa bali ti indanon na kanyak. Sa kitagsangsangay. Huh? Kundi sangit tamangal ala siguro iti simpatya. Anya? Inga! Inga! Apay aya, ingga ka nga ingga. Umay ka man dito ita si pangulan ka. Ay manjak, naglalaingamon ngay amang si Pangul kanyak. Talaga nga awan preno tang hiwat mo, Inga. Nagalas ti ugalim. Anya? Pati siya nga asawam, ichismis mo. Abay, adaya imbagak nga isubli ka kiniinang mo. Ha? Apay nga imbagam kininana Lolita, nga imbagak nga isubli ka kiniinang mo. Kahit iso mga main. Ay, dahi tati madikan ka, Inga. Chismusa ka, ngam tulang ka mat. Di mo dengdenggan ti maibagakan ka. Anya? Ti kunaken ka, isubli ka kiniinang mo, no di mo baliwan dahi tanagalas nga ugalim. Anya? No kasta ka kanayon, talaga apay paisok ti imbagak. Tama uma akon Inga, ba uma akon ken ka. Ugo, ikanak man iti 200 pesos mo. Apay, anuam ti 200 pesos. Adaman bayadak ije sintro. Anya? Anya abayadam? Kwa, bayadak man je sarming anabutak ko. Anya? Apay, inan-anom? Nabanggak ti glass door. Iso anabutak. Apay nga minatila papanam, kat di ka unay makakita. Ay nahugo, napigsa ti panagkita. Ha? Kat? Apay nga rod amang bangga ka no napigsa ti panagkitam alaman? Ah? Ay, Agnakam kan Inga, aklunam nga minan ti kinapudno, adi ka makakita na imbag. Kat numaminsan, saan nga min atila papapanam, tatila pakapaspasubwam. papanam ka de, Hugo. Anak man na jay daya, Apay, anya ti alaom ni Jay. inak makisala, inak man mangkita iti balasang. Anya? Wen Inga, ita ti kasarda vina. Anya? Ita ti kasarda? Ay sumurutak man nga rod. Ay saan? Agbati ka. Apay, ibain na kon. Gaputa saan ako na makakita.
ibain na kun akibinan, idinto ta kanayon nak akibinan, idi kakaskasarta. Nga uray nalipit ti pagnan. Saan ati kasasaad mo ti ibain ko, Inga? Ngam ti aramid mo akinachismosa. Anya? Wen! Mababain akon. Gaputa saan ka lang arud unay a makakitan? Ha? Namintakil ka pala a chismosa, Inga! Ha! Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.